телеканалының эфирінде хаберлер авто программа авалиетілі студияда мен София Шукурова чалышам. Кечкен авто девамында олғанын актуаль меселелерін ефбеттікі яйында сейір етіңіз. Қырым пайтақтында Улу Ғалибінің 75 елғына бағышланған арт объектлеріні ерлештіріп башладылар. Пандемия вақытында Қырым мұсылманлары Рамазан айыны айры режимінде кечірелер. Бұл ел Қыдырлес байрамы насыл кечірележек. Қырым сәкенлері үшін пандемия вақытында тазминатлар төленілігі бойынша дестек чәрелері кенешлеттілер. Әнді devlet ярдамыны ялыныз аналар ве сақат балаларының ана-бабалары әлде ете білелер. Чехына етмеген балалары олған хоранталарда мадей тәмінлев алмалары мүмкін. Бұл шақысылар категориялары ве пара миқдары ақында мұхберлеріміз девам ете. Ильяна Бекерова үш баланың анасы өкенлері дистанцион шекелде тәсіл алалар. Бала бақчаларының тербиежесі шымдық декрет тәтілінде. Коронавируснен бағлы тазминатлар ақында яқында ешітті. Ве бөйле ақықыны құланмаға қарар алды. Епсі кереклі весеқаларını топлады. Олардың сырасында бала доғаны ақта шиадетнаме, паспорт ве снилский ақытлары бар. Госуслуги сайтында да ариза yolladı. Во время пандемии мы узнали, что выдается такая помощь детям, не достигшим до 3 лет. Мы подали документы, и каждый месяц до июня включительно выплачивается по 5000 рублей. Yardımlı Cumhuriyete yakın vakitte da 6600 хорanta elde edecek. Bu 2017 senesi April'in 1'inden dekabrının 31'ine kadar doğan balalar. В электронном виде нужно обратиться просто в управление соцзащиты. Приходить лично с заявлениями, с подтверждением документов нет необходимости сегодня. Все упрощено только для того, чтобы мамы находились дома со своими детьми. Başka kategoriyalar için de müracaat etuf tertibi boyli cedvelge sakat balaları olgan xorantalar ve balalarını yalınız terbiyelegen analar kereler. Daha bir şart, olar 2018 senesi yanvarının 1'inden berli doğan birinci bala için her ay berilgen tazminatını almamak gerekler. 660 заявлений мы уже приняли от мам, дети которых родились с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года. Это первые и единственные дети, рожденные в 2017 году, этих семей, которые не подпали под президентские выплаты на эти 3 месяца. Апрелін 8-інде Владимир Путин коронавирус дарқалығы бойынша өз мұражатына кичік балалары олған хоранталарға яны дестек чәрелеріні тәйінленді. Бұл тек ана капиталını алмаға ақлары олғанлардыр. Подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. Второе. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. 5000 рубле сақат баларына төленecek, hatta олар ичтимai destek алуф невбетінде турмасалар білем. Işsizlik tazminatını resmileştirmek için meşgullik merkezinde hesapta turmak şart degil. 3000 ruble em çok balalı korantalarga, em de kelері az olған korantalarga berilecek. Дети ни при чем, понятно, там есть нюансы. Кто-то был в теневой занятости, мы их не видели. Ну, в общем, есть нюансы на самом деле. Но просто дети ни при чем, сегодня ситуация тяжелая, разбираться будем потом. Сейчас задача легализовать в данном случае все отношения, уже раз такая ситуация случилась. Қырым акимиеті ағыр вазиетке оғраған, 100-ден зиеде қорғантанын қаплап алacak. Олар июнь айының сонuna maddi yardım elde edecekler. Elmas Ablakimova, Султания Ситакаева, Диана Бекмамбетова ve Виталий Голубев. Millet için. Майсын бірінші 10 күнлерінден бірінде Қырым татарларының милли Қыдырлес байрамы қайдытылы. Оны михязлы шекілде ерлар, ойынлар ve en lezzetli ziyafetlerінен кечірелер Қырым сәкінлері ve мұсафирлеріні біздің халқымыздың зенгін медениетінен таныш етелер. 2020 сененің Қыдырлес байрамы не вақыт кечірелжегі ақында Эльмас Аблакимова тариф етті.
Жошкун кайтарма яңгырай кырымлар оюнга төшелер парлах, шен ве мехлязлы байрам. Ел ярымадамызда Хыдырлес яны бойле тарзда кайт этелейді. Тедбір вақыт Бақчысарай янында кечіріліп рекордлар қояйды. Анянелеріміз арасында ен білерден бірі милли күреш ве құқылы хаведір. Күтлеви кезентелер концерт программасы чешет конкурслар ве милли ашлар тақдим етелейді. Адамлар яшына ве милет менсүплігіне бақмадан бинлерже топлана еділер. Ярмада мұсафирлері есе Қырым татарларының зенгін медениетінен ве урфадетлерінен таныш ола еділер. Хыдырлес қадеми байрамы бар келгені ве ава қызғаны қой, қожалық ішлеріні юкенлегенін темсалидар. Оның серлевасы Хыдыр ве Ильяс мұсылман пейғамберлеріні адларымен бағлы. Эфсане бойынша олар сияхатта бұлынған вақыт инсанларға ярдым етейділер. Бірісі дүнияның сақ тарафындан, екіншісі есе сол тарафындан айланып кечейді. Олар көрішкен ерде есе байрам башланған адеті бар екен. Такая примета была, если Калахай упадет лицевой стороной, значит год будет плодородный. И кульминацией праздника был народный танец «Хоран». Байрамның ананелері аляда сақланылды, олар денешмей қала. Бұл сене Хыдырлес байрам Рамазан ай юкенленген сол майысының 30 күні қайт етмеге планлаштырылған еділер. Ама халқара вазиет өзінің денешмелеріні кірсетті. В этом году праздник Хыдырлес, как и многие другие мероприятия, в том числе мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, вы знаете, на федеральном уровне, на республиканском уровне было свернуто очень много мероприятий, которые были приурочены к этой дате. Поэтому к этому вопросу надо отнестись с пониманием. Но в следующем году мы вдвойне проведем этот праздник с двойной энергией, с двойным усилием. Эпидемиологик вазиет елешсе Хыдырлес байрам мұтлақа кечірілежек. Айны ойерде Бақчысарай шерінің етрафларында. Эльмас Аблакимова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Қырым пайтақтында Улу Ғалебінің 75 елығына бағышланған арт объектлеріні ерлештіріп башладылар. Афта девамында олар Победа жәддесінде Шан-Шурет аллеясында Вестара-Зенитна соқағында Арби мезарлық янында пейда олacak. Ахмеджетні енді насыл байрам инсталляциялары ярыштырмағыны ақта мұхберлеріміз білейлер. Шердің мерkezini мына бойле монумент ярыштыра Йылдыз devletінің селялы құветлеріні танытқан тімселерінден бірі. Біздің деверімізде де бұл душман енілгеннің эмблемасы сайлам. Бұл Советская мейданында ерлештірілген Улу Ватан женкіндекі Ғалебінің 75 елығына бағышланған бірінші инсталляция. Мұйым күнге олған азырлық умуми самоизоляция шарейтінде мүмкін олғаны қадар кете. Мы очень постарались для того, чтобы подготовиться к празднику. К огромному сожалению, не все так получилось, как мы хотели. По мероприятиям и по вниманию нашим ветеранам. Но все, что можем сейчас вот в этой ситуации самоизоляции, да, конечно, хотим порадовать наших горожан, и в первую очередь возрастное поколение. Шер шурасының бинасы янында Ғалебе тімсалинен дабыр стенд ерлештірілді. Бұл işaret Улу Ватан женкі елары жесарет көстерілгенлерінің эпісіне таныш. Қалған алты композиция Ленина Куйбышева соқақларында, Шан-Шурет аллеясында, Победа жәддесінде Вестара-Зенитна соқағындаки Арби мезарлықтар ерлештірілежек. Шевченко паркы ве Бородино алқасы янында есе 10 ярық işaреті пейда олacak. Эпісі конструкцияларны майысының 5-інде монтаж етіп бітірежеклер. Дальнейшие конструкции там сложнее, конечно, будут. Это самая простая. А в чем сложность вот других? Другие, ну вот, будем вешать перетяги поперек дороги, то есть трасса натягивать, там троллейбусные линии у вас идут. Придется отключать, скорее всего, электричество, чтобы натянуть. Вот сложность уже в этом, на высоте работать будем. Инсталляцияның қол тұтмасына бюджеттен 8 миллиондан зейді рубль айырылды. Арт объектлер Қырым сәкенлеріне эждатларының жесайретлігі ақында қатырылacak. Все эти элементы будут стоять у нас достаточно длительный период. Мы понимаем, что сейчас режим повышенной готовности, многие люди здесь находятся дома на самоизоляции, но надеемся на то, что в ближайшее время этот режим будет окончен, и люди, не только жители города, но и гости Симферополя смогут как бы лицезреть эти объекты и сделать себе фотографии на память возле этих объектов. Байрам инсталляциялары шерінің майысының сонunda ярыштырacak. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев, Миллет үшін.
Пандемия вақытында Қырым мұсылманлары Рамазан айны айры режимінде кечерелер. Жәмелер да қапалы. Мұсылманлар ибадетлеріні евде қылалар. Самоизоляция шарайтінде оразан насыл кечкені ақында невбетті келеп қамызда. Kaç kere biz günde namaz kılamız? 5 kere. Асановлар айлесіндегі саба ислам динінің темеллеріні огренелуінден башлана. Ойын шеклінде бүгін балалар абдест қайделеріні огренелер. Eller, ağız, burun, yüz, kollar, baş, kulak, boyun, ayak. Құронтада esas ер рухи ахляки эметлерге айрыла. Олар бераберлікте туған тілді китаплар оқуйлар, дуалар ezberleylер. Sevgili balalar, şimdi biz sizinle beraber Fatiha suresini aytacağız. Kanın başlayımız. Bismillahirrahmanirrahim. Мұқадес Рамазан айында әм кичеклер, әм бұйыклер ораза тұталар. Құран оқымаға огренелер 5 вақыт намаз қылалар. Ramazan paylaşmaktır. Ramazan merhamettir. Ramazan başkasını düşünmektir. Ramazan öz yaramay taraflarının üstünde çalışmaktır. Ve bunu ballar gündelik olarak laf eteyik. Küçük bir hikayelerle donatayık, bezeteyik. Ya da küçük bir elyen yapılgan bir şeylerle, bilmem bir iftar hazırlıklarıyla ya da güzel bir открыткалар yapıp başkalarga büyüklerimizge bağışlayık. Коронавирус пандемиясы яшайышының әр бір сасына тесір етті. Бұл себептен Қырым мұсылманлары ибадетлеріні евде қылмаға мечбурлар. Жемилер қапалы, күтлеви ифтарлар ve teravih namazlar keçirilmey. Çok zamanlar ibadet için benim vaktim yok. Ben çalışam, Kur'an'tan bakmak gerek degen bahanelerimiz var idi. Şimdi ise bu bahaneler de kaldırıldı, gitti. Endi işte gerçekten özümüzü tapmak, Allah'ın tapmak, umurumuzun manasını tapmak için vaktimiz var. Allah-u Teala böyle bir manalı bir şekilde Ramazan ayını geçirmeye cümlemizge nasip etsin, ibadetlerimizni kabul etsin. Amin. Ağa qardaş Osman ve Rafet Bilalovlar ilk sefer orazа tutalar. O yengil keçe değiller. Күчлері ата тейквандо idmanlarına ve akordeon çaluvuna yedi. Akşamları ise adet üzere Kur'an'da muhitinde iftar geçireler. Men Rafet'ten birinci kere tutam ağza, çünkü ağza tuta baba, dede, hababay. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bu ise Yanı Bar adlı ahlaki ruhi kurslarının terbiyecileri. Erkün olar yanı dualar ezberleyler ve internet kullanıcılarının paylaşalar. Ramazan ayı sebebinden flashmob hazırladılar. İşte geldi Ramazan, bu ayda indi Kur'an. Bir ay devamında adamlar kunduz aştan ve suvdan vazgeçeler. Diyetologlar aşlar faydalı olmak gerekligi hakkında unutmanız değiller. Bütün gün devamında özümüzni nasıl duyacağımız temçit yemeğine bağlı. Даже если не хочется вам есть, все равно заставьте себя это сделать, потому что этот прием пищи как раз обеспечивает вас энергией и даст возможность продержаться до вечера и выполнять повседневную привычную физическую активность. Энергетик едекlerini ise gün batkan son толтурмак эмиетледер. Необходимо в пост делать акцент на зеленых овощах, на зелени всех видов, на свежей молодой капусте. Также в пост следует отказаться от красного мяса, то есть от говядины, от баранины, либо значительно сократить их потребление. Больше делать упор на рыбу, на яйца, на кисломолочные продукты, такие как кефир, творог, употреблять птицу в пищу. Из фруктов есть в утреннее время более сладкие виды фруктов. Также не забывать о достаточном количестве жидкости. Bu yılı iftarlar adetten tış formatта keçe. Yüksek hazırlık nizamı kaideleri mıqyazlı tedbirlerini yasak etti. Kırım restoratorları ise bu vaziyetini çözülüp yolunu taptılar. Ular sımarışlar boyunca evge iftar yemeklerini getiriluvini hazırladılar. Çiberek, pilav, lagman, kavrulgan et, lüla kebap. Şarkı ve Avrupa yemekleri. Sımarışını yapmak için tek telefon açıp menüni seçmek gerek. Sımarışçı ne kadar aş gerek olğanı hakkında özü karar ala. Мы разработали специальное предложение по самовывозу еды либо доставке. В основном обращаются наши постоянные гости. Заказы поступают в телефонном режиме.
Рамазан айында Куранны окулуу үчүн чокча вакыт айрыла. Ел бу вакытта Кырым жамилеринде мусульманлар үчүн мукаддес Куран китабынын огренилмеси боюнча курслар кечээди. Лякин самоизоляция шарайтлерде башка чаре тапылды бу жанлы эфирде кечирилген дерслер. Буквально за сутки набралось более 150 человек, что было и для нас большим сюрпризом. Присоединились люди с разных уголков нашей прекрасной страны и не только. И таким образом, иншаллах, мы уже в эту среду стартуем и начнем обучаться чтению Корана. Занятия будут проходить через день по 45 минут в онлайн-режиме. Сейит Нафи жамисынын имамы Кемал Муминов үчүн онлайн шекилинде чалышмак алышыклы шейдир. О блогер, ислам дини акында билгилери иле ичтимай акларда пайлаша. Сынырланув чарелери себебинден мукадес ай насыл кечижиге да белли дегил. Кырым мусульманлары умут этелер. Эн якын вакытта кенеде жамилерде топланып, ифтарлар ве таравих намазларны кечирмеге мүмкүн олор. Айша Шулакова, Миллет үчүн. Буен-мыйым ве актуаль саяси, икътисади ве ичтимаи хаберлерді. Бір аптадан сон хаберлер авто программаны хачырманыз, хайырлы ақшамлар, сағлық нен қаланыз.